Napadaju domaći, ovo uopšte ne izgleda loše, 1:0. Pjotr Zjelinski. I evo sada prilike, to je gol. Loš početak Hrvatske, nažalost, prvi je Bednara Kalijano Sose. Kakva golčina Borne Sose za 1:1. Dinama napadaju Hrvati, ovo dosta dobro izgleda, promjena rezultata u Varšavi. 2:1 imaju gosti, pogodak Petra Sučića. Sučić Baturina, evo duplog pasa, Sučić 2:1. Kakav preokret Hrvatske u samo 4 minute. Ovo je loš povratni pas, velika prilika za 3:1 i bit će tako. 26. minut, Hrvatska dolazi do +2. Baturina 3:1. Nevjerojatno što je izvela Hrvatska. Poljaci u naletu, šansa 3:2. 45. minut, dočekali su reprezentativci Poljske drugi gol u ovom prvom poluvremenu. Ostalo je kod Poljaka Zalewski, u prilici Zalewski. Šteta, nevjerojatno. Evo šanse, 3:3 je. Skrenuli smo vam pažnju u jednom trenutku na sve kvalitete koje postoje kod Sebastijana Šimanskog. Demonstracija toga. 5. gol, 6. promjena rezultata u Varšavi. Poljska-Hrvatska, 3:3. Lewandowski, povratna lopta, ovo će biti udarac i gol. Šimanski za 3:3 u 68. minuti, vratila se Poljska.